Sí, bueno, estamos encantados de estar outro ano máis aquí no pabellón, no Teatro Monumental do Monte de a Vila, con todos ustedes os garoulos. Como xa dixen na platería hai ano e medio que íbamos a ter o auditorio, non vos preocupar, inda están coa primeira pedra, non vos preocupar que eso está claro. O pabellón sempre en carnaval, dentro de pouco vamos a ter todo, prométovolo. Bueno, un bico a todo isto, Peralto e Peralto, nin poteira, nin poutada, nin patela, Peralto e Peralto.
dixeronme que firmara, eu dixenlle de sonada. Era un negocio de mentira, trucaron a nosa firma, e sin ir pola oficina serio me aguantou.